zake. Nilini Bwana utatutia wewe, kifo kinatuandama kila mara, ona mateso yalivyotuzidi Bwana, tunahangaika. Dunia nzima kweli ni vilio tu, watu wanakufa kila siku, hatujui tuende wapi, tufanye nini Bwana? Magonjwa yamezidi yasiyopona, kufarakana kati ya ndugu na ndugu, amani imekosekana. Yesu njoo haraka. Tufikapo kule mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutakutana na wapendwa wetu wote walolala katika Bwana, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Walolala katika Bwana, enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Sio kwetu, sisi ni wapita njia, kwa kweli mateso ya dunia tutayaacha huko, tufikapo mbinguni ni furaha. Aina wapendwa, tusilie sana, haya ni ya muda kitambo. Wapendwa, tusilie sana, haya mateso ni ya muda kitambo. Tufikapo kule mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutakutana na wapendwa wetu wote walolala katika Bwana, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Walolala katika Bwana, enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Tufikapo kule mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutakutana na wapendwa wetu wote walolala katika Bwana, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Walolala katika Bwana, enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Walolala katika Bwana, enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Walolala kwa jina la Bwana, kuna uzima. Namenyire se vive asense goeta, akolire ebitagenda kwane, kaboryo mosabereria antebe asenda menye, somogokono bwanchani wekene. Nyancha mbu oruruti goyo, nyancha mbu tokorera, obasono bare botambi, nati toko irianyeka nainde.
footsteps of the King. Till you hear the voices ring, they'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near, sounds of trumpet you will hear, and you behold the Lord, precious place ever known to man. Nyanchangbu, Ororoti voyo, Nyanchangbu, Tokorera, Moa sono, Bare botambi, Nati toko irianyeka naindi. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Nyanchangbu. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye niaba maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye niaba maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui
tuhesabu siku zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho
Kiwango chema
Kozimana etase yesomba moke Tawe mebere ya batakwa Amakwere ya tuchandere abuwe Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Nimuone uso kwa uso tukishangilia tukizunguka ile
kiti cha enzi. Ninatamani nifike mbinguni nimwone Yesu wangu aliyenifilia msalabani, nimuone uso kwa uso, tukishangilia tukizunguka kile kiti cha enzi. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Mfalme wa amani akatupanguza machozi ile ya furaha, akitusimulia kisa cha ukombozi, aliyetukomboa sisi kutoka dhambini. Tumwandame Yesu, mfalme wa machozi ile ya furaha, akitusimulia kisa cha ukombozi. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, ile tukila matunda ya uzima. Abagani mwachaiga ongoro kwaro ni magati ogachi no mulisi gwe kanisa ya Njoro Central aende togosirana na pastor na balisi bande mbuya mono ase enkeri na bonta ko batenga mbuya mono aso kwarigania masabo tu abange tare gocho na ryo so tibo ingontu abwato muroberio ngabuno oyo abo totagete chinka tu achisira na masabo.
mochane Nyasaye mbijamana asiri bageri watoire dora bono twachakire program yeri tukeri yomongna tabita mora Nyasaye oito ayekwa mu manyete biyamano kerati mogete bono mwakwa netamonere ayebweka kwa manyirasi kwa mubekire enyangi yaye yo mwerio monene ekerebono tonyo chakire Nyasaye oito nyetenenere kuna rengo mororo nyetenenere goitenga kera nyare koerere buya abairi n'abasani abarenjera gocha Nyasaye oito bakonye baite buya nemeroberieri tukegenderere goitekere koera buya nane bararwa abakogenda sikinga kyabo obaire buya obamabira separa tato mochanu kereto korigereria marika amachanu bono moika mochanu atutangana nanda tuorokereria sekere nsemo ekiagira twasaba twegenete ime ya Yesu mutoria amen biyamana sana ninga ntosome kurwase kitabu kya Psalms Zaburi na nyatindo che Biblia mabwate che Biblia mebuko tosome kurwase kitabu kya Zaburi emina 46 kibungo kya 4 utego teba oyo nyorira na bago soma 146 verse 4 Psalms Nimbe ngotogia omonene kibungo kya 4 nimbe ngotogia omonene jagaye kogen soma ekeromo ikorura somonto ereni gakoira na samaraba kuna bono mongno minto omo ikorura sare bono koira na ra samaraba kai makina ende yawa soma maki soma biyanende igakoira na akoreteki ereni gakoira na samaraba sarwete neri tukerierio atoke maritiko liarero naryo ka elindo makorero monene wetero kurara kwa mongina Job 16 Ayubu 16 kibungo kya 22 ngego teba 16 kibungo kya 22 ndo ikiro matuka make na tigarete amatuka make na tigarete njembo atienjera ndagende tanyare koira na kuona ende gogo atiga wako siku Yesu akija, usione kwamba mauti siku mwana wa damu atakapokuja. Ujasiri wako siku Yesu akija. Yesu akija watafufuka.
Yesu akija watafufuka, wamlaki Bwana Yesu kule mawinguni. Usione kwamba mauti siku mwana wa Adamu atakapokuja. Wapi wewe ujasiri wako siku Yesu akija? Usione kwamba mauti siku mwana wa Adamu atakapokuja. Wapi wewe ujasiri wako siku Yesu akija? Yesu atatufuta machozi akisema karibuni kwenye raha milele. Tukifika kule juu mbinguni, Yesu atatufuta machozi akisema karibuni kwenye raha milele. Usione kwamba mauti siku mwana wa Adamu atakapokuja. Ujasiri wako siku Yesu akija. Usione kwamba mauti siku mwana wa Adamu atakapokuja. Wapi wewe ujasiri wako siku Yesu akija? Usione kwamba mauti siku mwana wa Adamu atakapokuja. Wapi wewe ujasiri wako siku Yesu akija? Kwa kwao elia korade kulia ikire ora chora amuro bilio ga kama maragwabia na ndo bia sene kwa kwa ile kwa motoria na sabe ya kwa na solo subia kwa no que so motorio le goro amen.
Ngiyasikie abana ngoja bale kwa niaba ya bodi abako netire pole yane ya bene asomongino yomura orarire ina kora matuko mange lakini bona njina asoira sekenyuro abo indo yo mobo na inuga igo bari mutamanyeti nje ngoro kugwiri pati ombaba nje police na cha burangezi die libagalia mataro yo kabeira matara na agendo mutinyo riga ukabere anje ngaso yo gatatu igo na chiri na yene kushirikiana ase familia yiga na rure pole ne sana kwa niaba yane na abana abu abande bali njira gocha ikinda kwane taimanga na mange na ndiko myokana matangande akina request bageri gankwane omongine oko ina bwate mochokoro yo school walia ore form 3 na ndene ro ko bamene ro ko musira aso korwa gendo geke gobono na intubune school na bana twarengere twachikurigereria twaro na bwate gapara school tamu ya erete ne tararwa ande takuja kunyara no mongini ochire gobono twaranga akariboti twabwate gake twasangiriri twamurugera bune school twamunakira risiti ichiko kaba chibezi cha chiri bakurungego cha ranje school kondo amunakira list ya shiringere busita na orira igo munako cha gukora matanga aso school tamwengima twamodernere party yo akinara ko uniform nyora na moko modi twamunakira twamukorere fees bake etamwe yera yonse igo na nje kwanda rupore yane ya na zi familia kusabanga nyasaye tikabakonye eroi tawa sawa mutu arobore mu ono rina matanga vera mange twekire chinga kicho mweri utoso mu Biblia iganya saga tokonye tutu arobore mereria ande tutu are ngento kuranga understanding yese yabone yabere nkongu na ndimbe muroja magana ngente gokorekana Kenya monto no rugwero ko morandi gare goita bando gotindeka Makenzi mebere yatinde kwiri gosemia mbiri agosembo tukare gotindeka ono na bese yasarekire yo yatindire ngoira abantu batenge ngata na muragende igoro baye ngata bakabakwe era ugendere tukoragera yesa kera jitense gose ga jito gotori obugima na jita sogo sadio obugima ono kuminga muntu kiyo yoroba kore binte biera obatayibane nga ukwe ngata bakukuga kabisa na liora agende igoro era ugende tukoragera abatenga inigwa kwe oirotinde karakini no botutu kanu bwatira sense tikasonya sairende ese ito yaburukanne bono iga ese ngima barandi bakire bobo kora na bara abange na inde okora ko bakorandie GTV kino bayikire bata ngatoma chibesa iga kuchianga kora turi bikone ono nese yasarekire tusonya sa tokonye
mono mono kigorigite kigukina kibwata matemu amange mono aya mangana achire bakurigireria anda bangusa gucia tigatusabirane ande to sabinya sako nyana na barai baitu onyara korra sinse itakwenda guchegera batokonye gotingo twara mange agere ngambia mono mogendere no moje gabuja no turama. Asante sana ya otonga abageni mwa pole aba na kichichi. God is good and all the time. Wakire family ontonga pole ase umongina gusira naijena achire buno mu sub county administrator wabasi eri tankoro Morris Marube omwana we family okoro kutom no are obisia oso obisia mu sub county administrator ne role subordinate na kinaijena ratigangiche moe pole na akorire asa manganai mumro rio korkutom pole and the other staff wa koire pole aso kusirianti yao ase family na bantu bachire oto pole family renene of great importance na roli lemba keria tariroria ikoroku Ramadhani ulio kemsha ulio tenetu na ende na roli lindelia Mackenzie Mackenzie ulio cost ngora Mackenzie no muyo kale da weka ni ulio cost ono etari familia nene asomo aéreo iga asemo ikaransete ene common land ye county government ngwa kera bantu batukia mwana mbiya mono esauri mora eni kiroti mono bari mobo ekera togote kubwata buyone bo sugete bo chaime na bogo tebuge toko lakini mbiya mono asokore ndobore mobo ogendere elinde tone wakada matanga togote kana ore project irabe ko ntoko nyereta gosomo gabano ito akumulika kirasi igona acha mulike mpaka tomotebi uno bori mumbole tukia mwana ali common land igiangaga project tobe koro gosebona ngona ndo gosabiro mugabano ito simba arati anya kumulika buya bunagenda te kumulika iga elinde county itagendere mwanjira maigae eyento kiakiatawanga nebinte bikebike lakini ekeronte ni na igona intente ni on pia office excellence the governor obaira maiga na indo obaire pole ya tumusaber elinda togendere libosio omo emisio ito na bange omugabano ito aya gota kwaba MCA 41 million pengia serikali ili enkoro 41 million na wako bagana kiwa korega asiabo buya bato project usabona na bayo 41 million bese ko yagu nkibata gachire egodi itegendere ne chipasa ri mwa ichori mbagenda te ko process on it mochinyore meanwhile thank you tigamatanga era buya tubuatirane serikali itegendere buya ngotigande erongoli ya shilingi 500 gaiga family na ya kana lebiro. Thank you na pole. Ninaona eka kati yenu yeye ataomba mechambe menge mondo gocha umosa chibuango na wanyama gora abulile. Hawa wandugu wawili wanashiriki kanisa la Dandora South SDA Church, ikiwa moja ya wazee pale. Kwa hivyo tukasema si vyema mshiriki wetu apate shida kama hii tukose kuja. Kwa hivyo kanisa la Dandora South limesema pole kwa familia, jamii, marafiki na wote ambao wamekuja siku hii kuhakikisha kwamba kweli tunapumzisha mama tunapongojea kurudi kwake Yesu mara ya pili. Basi natuombe. Mfalme mwema, jina lako lipewe sifa siku zote. Mungu, tuaja kwako asubuhi hii kuleta pole zetu na rambirambi zetu kwa familia, jamaa, marafiki ya mama ambao siku hii tunampumzisha. Asante kwa wale ambao wamefika, umewaongoza vyema. Na Mungu, chukua ushukani pia wanapoketi hapa, wawe na amani ya Bwana. Familia hii na mkukabidhi Baba, watulize mioyo wanapojiuliza maswali mengi masaa haya.
Kwa nini haya yakatendeka? Baba, najua kwamba wewe ndio unao jawabu. Basi uweze kama mtabibu mkuu, wazuru, waguze, wapanguze machozi wanapongojea kurudi kwako mara ya pili. Jina lako lipewe sifa siku zote. Asante, na hili ndio ombi letu katika Kristo, tuomba tukiamini. Amen. Amen. Itogo kumia oya kadire tole ma yamna tole iga to agere ngambo yamano asaye gwata paleire kurwa twaga jage tomo yego ikabona abaga ni baito bagenda gocha dato itona yora ba mabere ye para bono mongino chire indutu atigaire kuno mochora ave nayo manyete wanja kwao koleke itukori magoika tokole buya Seyo buya bwao no bumana Yesu Kristo motori ito. Amen. Biya man. Karasa. Makenzi jugo jaya. Kwa okoro kanoro Yesu. Ayena yo mutungi goroni ense. Naye kwa begete mwanya bantu kuno mugwe kano. Bono mwanya bantu twabogeide. Nyasaye twakurangire Yesu abana bawe bagwitwa kuna sariora omonene otwabire bibi itoto konyo tosino twagatutugira ya makomu kubwa mono orekana senke yentu torekana igona sabira ya makakoreke gwitira siguru cyo ne choma na Yesu oyo ruma sabe to asana kwegena amina oyo kobwatia aiche goche sabe sawi tore igoro na Yesu no moi kama chano mbuya mana asake ukyobugi mazawe ndur moi asa tu ajero kabakira ali asomo na vero kurara na indwe mambe amali tukiri manga torale asa tu ali gani asomo gogo kinyando chense nyasa ndori kunyara tatobare tukabako korangeiro tubato kabako tora mno rale buya eri tukogwenere kwane mirobiri atera asomo nginoyo ko reba kamaro wa nyasai kwa kurangiro mu nakirugo utarawansu muna rale buya tuseze nikero yomo nka ya tiga bana tiga abachokoro ka abachokoro ya bansu baresera subusubu ao asawo barae no rale buya na bwa nyasai mu iko majeno karansa ke asenke yandonga yonsi wanjeno abakore kamno rale buya tu asabiri asedere Yesu Kristo romo sabiri. Sei
Wana wewe ne Musa kende kawanyono akajomo kuwedi dalaber lomoya chunya paruka tenwa beni dalano jomo war. Wana wewe ne Musa kende kawanyono akajomo kuwedi nako bakire nako imokeri iguru aya no biyore nande kwa wendeire Ramongi na korekera rarete kwarengo twarenge safari twabekira abana baya sokuru kwao abatukuru baye abatukuru ya sibare yabana esinge njura tenno musange ko kwaerire bogani boya ne buyo na bashikabuya buyo bo warora kane uko musange ko bo kwaera ya Kristo motuli mu yana sabire Biamono asenge njo mwaitira na ne biamono asenge njo yakore pero mwana yobo ne mu kiwoja ya Thy time is clear to end the joy of the Lord. Jena acha muno mwalimu lakini acha bako muno mwezi kwe family omonna na manyitera mwaka Ramadhani wakore go muya ketora bako kutolini chikali twaga Nairobi ane muhamanyire na inche aliyo monyakero basenga mete Nyamira ane no toka no mwana okukumeli osoke to mutuli wa mutuli abantu bakiriga ku Nyamire barabange sana arari n'abantu ba Kenya National Union of Teachers no bara so beri abantu balekera bagaje kukoye n'abana bamino arari abandi iga ono meli yomana gwataraga ngoki umuntu oyo just a moment you come here umuntu oyo chair komenya so na inje moje monyite arari abana bamino alia Mwedu wasibije yale ngalia mataki kwa itaraika ise tukona kumyoki gumo mukayona na intu tuarire mono on behalf of myself and this family abana ba beka Australia elikana nkumu mote maguli baka kwa molidi baka mukwana na baroti. Thank you and may God bless you. Asili baka yeli koneli anje na atikere chiringe ruwa yamo tikora mangana yeli kono kono jamaa kwa tenga mbiamono Yesaye Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akitokuwa nani wanya kole no koboko. Mbiamano ase family ya mwaka Ramadhani vikani. Nje tiangeli bageli yoba tebie family pole. Na kobwa mono chinga kichiga chiaelire. Timbo atimange tigamba boli ngaki. Mbara bibaro sire enseje bayigwete kanyasaje to yenda igoro imokyo ko igoro mbara bibaro sire enseje to yenda igoro ba tebile mbara rosa bandi lakini wonye nyige kyo kanyasaje to konyire ikanisa to bekere baka gesona ko yenda ororo lakini aje gotagete ko yenda igoro bwango kaboko ni bintu bya wagenda Mombasa eponza ni kalinya Mombasa alia igwate jiponzo edino le gotagete kwa ndegoro bwange sotkati edino ogenda igoro bwange kwa mwata bide mutagete kwa ndegoro igoro bona timbu ati mange ije mbarikiwe elinde Nyasaye ke bungu yo kango batigera abankorito 11 abankorito ya kabere 11 obasoma kwaye wa kabere kebungo ile aniko ekebungo kya kabere ka kimasome ekyo numorore ngense ya elire ekora no to kusaba Nyasaye abandi nabo bakutungaina konya nande twachire bogeka mbyamo mparikiwe sana Nana tuli baga obono boirio bonene twara nganto ko sakutauru kaiga mokoyo ne saburo ni ne timu yao na bakoyo ne bari baru machoge baikuba bo mogaka bikani no mo disinaro lira tata mbuye mono oyo muchimu ya and to proud of it ekta na koro irago ono jina yo nyotewaiga abana bari bana baigwa lemeria makuye na makuru yo hotegerere tio paka abantu batangaza go okuminga inkie abegendo mware go kora na masikani mwanja nebuna mwanja ino muchioyo ketule nyamache go tokoro mugakuri arose ti abantu baye ino abantu abaya jinko basabanga Nyasaye gwanja momenye bugimobo undita chiko rubaho na mombora
muri ense egentu kense nikisemi abana soma kabisa bantu baginde school ugakoragira buya emetoka buniri ngone abantu baginde school mwaka maruma inchurire gaho asekorera ya ara mwana yaru chugwa ko maruma gaida tamu gatie mweli baga uine renya itangani nge omwana ne marita nero yo mabana vitalia maruma nkorokwa yondo yo mabanya tundu na moyo ko ryonse lyalia muna mulyanga tebe family ya ro to nyisigete nande obayiboira bagambi na endo okukora kunkoro getokona gukwoyo mo bali bagotigara tigababwati abande abaminto no bitali gante binsabe nkola ajana nasaba edini yane ongo saba mambia na kolo na tikora kandi tia mani buya mana seliba kire anda na ko robonana ega ko garangu atu anjira litikeli Yesu mwanya sae wana rora umongino tekele korara na mumanyete na neno muri umugani wole ke Yesu mwanya sae wana tigira ba tokoro tigira bana ba Yesu mwanya sae naye toko saba uralende kelia na naye tomanyete ngana yo mutabe uyete Yesu mwanya sae onditaye toko saba kuwa Yesu mwanya sae ando morende naye Yesu mwanya sae merobeli ya gatrata seltuko ya Kristo naye uranyera anda era bila Yesu mwanya sae wansi tigira sole kwa mwenda kwa kule isogoro tuwa Yesu Kristo motolia na sabina kwigena amen.
wote, popcorn wote. Tangan biar mana waktu lendere wiki bercengge ma oyo minta nyari ko bo korara monne bo maver lolo tere ro makutana orenya sa sonyo be kirasore onyolende nande ko kalitu koriere biar mana sange ndaba minta wajire ko to bwate sia ande karwa ko ira na waira na monaye isio borai wo Yesu Kristo motorio ito amen. Mbinguni milele, tunasema ni asante Baba kwa kutufikisha masaa kama haya, sio kwa uwezo wetu bali ni upendo wako. Tumeona Baba yetu wa mbinguni umekuwa nasi kutoka asubuhi hadi wakati huu. Wewe ni Mungu unaostahili sifa kila wakati Baba. Baba, imefika wakati mwingine tunaenda kushabidiza mwenzetu mama ambaye alikuwa hapa mpendwa. Baba, wewe ndio unajua mahali umemweka. Sisi hatuna nguvu ya kuamulisha mahali utamweka. Baba yetu wenzetu wamekuja kutufariji hapa wakati wanaporudi manyumbani mwao Baba. Baba, wape hekima magari ambao watakuwa wanatumia kurudi, usitakaze Baba na damu ya Mwenyezi Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba msamaha tumekosea wakati huu. Utusamee Baba na utuoshe na damu ya Bwana Yesu Kristo. Wakati unaporudi hapa duniani mara ya pili Baba, Baba tutakia ukuraki pale mawinguni. Baba, machache nimeomba katika jina la Bwana Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Biamono. Wacha nipatie pasa wa eneo hii ili apachulize tu kidogo ni wakina nani wako hapa, yeye ni nani kwa huyu pasa ndio huyu. Hapana, kwa eneo yenu huko. Sina na wapenzi na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu wa mjambo. Nataka nichukue nafasi kushukuru wandalishi pamoja na wale ambao tumekuja kufariji familia. Kwa kusema ukweli, wakati kama huu na kipindi kama hiki. Kwa hivyo mimi mwenye naongea naitwa Pastor Mongare Bosco Amos. Mimi ni mchungaji wa Egerton. Mara ambapo Daniel na familia, Daniel songa mbele kidogo. Familia wako wapi? Mara ambapo tunasari pamoja na wao. Mimi nikiwa mchungaji, Daniel akiwa ni semazi, pamoja na washiriki wale ambao tumekuja na wao. Wale ambao wote wametoka Egerton, naomba muinue mkono wale mmetoka Egerton. Nikiomba First Elder wa Ontonga akuje hapa na mchungaji wa Sunrise Pastor Bosco, niko na makanisa mawili. Kwa hivyo hawa ndio elders, tunasaidiana pamoja na wao kwa sababu hakuna kuongea. Anatoka Sunrise kwa niaba ya all elders kwa sababu of the elder here, naye ni one of our lecturers from Egerton University. Naomba asalimie mkutano. Wana na binti za mfalme na wasalimu katika jina la jambo tena. Tunatoa rambirambi zetu kama kanisa la Egerton, district ya Egerton, kwa familia hii, na napenda kutambua wazee ambao wako nyuma yangu hapa. Tuko na Elder Professor Ogendi
aweze kuja msonga mbele kidogo. Asante. Tuko na our elder here anaitwa Fred, aweze kuwapungia. Otherwise ninawashukuru na tunatakia familia nafasi njema ya kuendelea kuponya kutokana na jeraha hili ambao wamepata. Daniel na familia na wao wale mumetoka estate, naomba muinue mkono. Wale mumetoka estate, allow me to recognize the two members here, Professor Ogendi pamoja na Eda Isabuke come represent wale watu wa estate. Wana wa Mungu amjambo. Tumehusika pamoja kwa ndugu wetu Daniel na familia yake, tunakaa kwa kijiji moja, na Mungu aendelee kutubariki sisi wote, tuwe watu wa maombi na Mungu awabariki. Tukushukuru sababu ya wakati huu. Binti na wana wako wamekuja mara hapa ni kwa ajili ya kufariji familia ambao wamefiwa sasa. Wakati huu machozi yanapowatoka, naomba utukufu wako upate kushuka kutamaraki pamoja na wao, ili tunapofikia upeo, kila mmoja akirudi nyumbani aseme kwamba tumebarikiwa pamoja. Asante kwa wale ambao wanatuendesha katika kipindi hiki. Naomba mkutano upate kuwa na amani, na sasa tukifika kilele, kila mmoja aseme kweli tumefaulu. Ni kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiwe. Mungu sana. Tangu kuzaliwa kwangu ujana uzee, haja wahimini acha Usabatore Rigene Tata itanya sae motongi goronense tuakira sobuswao asengenjo jinse jiga omongi na tavita yo tiga korara korwa sobo ikobwense piyamona asengenjo kwalentera bagenia sobonge piyamona asengenjo na ndora bakonya keratora kole buya oira nikera yomo moikia senka yae tomanya tomanya de jinga kikiansi nyamono kibwata matemo manene basani baito bararire abange barasiki mochari abande bagotugutwa siri tukeri lero bono nayo murayo ito twakobe kiro togende gotorenda na gotora goika kurbone kero tokore nyangi ilietari yago esikoneba ko goika kale na kale twasemere no mwege no togototiga no tokonye korwen kinse mochionsi elio buya bwa wende bisana abana bao twasemere kwa toigura siri tari yago ne Yesu oyoro mobore ito. Amen. Thank you. Sese beti ya nyomire no muiwone nera na chita karara lakini abacho koromba ro babere koranga ayo monare gas ne ndene skuru ale bamiwa muswati ominto na makoyone mbai weti huya igona bana tenenirega bas baganga kwa niaba yao naicha mbiya mono sana oyoko ya nando Biamono panto wa minto vale se kenyoreke araba kwani ya sobo monga biamole biamono no nyomo ngena mwana aliriale meli kwetu achire koma tebi ngara pone ndete kwira libageli mbolie eto chikuru bichina na sana ga abatwaru nyamira bali bale abana bamwabo meli sukawo cha motwa abana asenjoye ngokwana abana bane bamwabo meli abose matangiale oyoire to mwana kurwa senkeye asengenjoli bagana abangandiri kurwe gubuya ancha makoro kobokoya Biamono tienya sabasen ila na magasin ni bono ane kurangalinda nata group na inu sukamoto komaranje chikolera esukamona akyo cha mutwe mabu abane chikolera moroche naombalire Biamono
yatarusiwe bicha bia mono yatokoro koboko yoche sawa seumati bia mono sani ngana ina mona ba Kenya National Union of Teachers ninye ngene tenga kali bagali we kali Kenya National Union of Teachers na tera na maya ni bageli abene igonko Mheshimiwa Rogers oito oyore gatia ito abakwani ya mono barusi ebicha bia mono yole omwana gocha senkeye aire bagali abene abakwani kwana kangana kamoiga manya koboria omongena nere aira kabaga getekeyemo nere atebe ngora egera tokore twirane twikaranza twene sabasen mora ikaranza kumranje yabakwana getekeyemo biamone yango yane ase abakoyone bonsi muligaiga abairi bakire kwa abakoyone pole n'abantu bonsi nabakwanise leta lya Yesu mbiamule Tena moibule asa Marieta Nenguru Rogers motuli oibongerande inche nkoru meliswa goja inche nkoru mwana oyo minto nyuma igo na inkwe tuachire gaiga mune family tuachire kubasabera nande tubasabere na moleme family n'abantu abayabale meli oyo mwana ominto mongina naboko nyoro no ale atu supported igona inturero tuachire on behalf ya family ite yete ni negaiga tuachire gutena na indu tuakwe bichaiga ndimbia mono asogwika umuyigo mama mwachira abantu abatoereru abangeiga mwibuna rukumo chumbe no mujumbe kurwali abana bo bangete chikura akirene mu maito bakora bwabete tali mujumbe kale parliament no mukumbu ibi mujumbe ibeire akiri na bonda merere timbia mono Nyasaye wabikono ya tu sabe Yesu Kristo yo mtolito abasani machalisi abangina byara bakoyoye mwakora bwango gaki abe naro stingero tinga bitinye nayo ko saba gatoire birenga la soko saba omwancho tata na ndo yoro mwana no moikomo chenu biyamano asinge njukwa nyare kwa gogoterna mone family urumongi na moraka anyarte ko bakago timuka goikachinga kechiga umoyegoye bweri kuria rero monene twamanyire nga gwatine ne family ye kurumagera naende twegenire nga naende no nyare ko bago tenena mona barabo onyare ko bago kubara na kubaorokereria ingikero wanja kwao ekerwa meta so goiko bwense bona basana bairi bakira asinge njo yenyange iga yomongina monene twamanyire ngo musangerekano bwonsi no nyar kwa uko yotenenera goikoere bia basana bairi kero bakoirana nande kero bagotige family yeiga banyar kwa bakoyitiga gwetiro ubuya amono ubwanjani bwao aya maketwa koboriri twegenire nga naike gorabwa sore
ase ogosirio mongina bono mune school tuakora gintu gekeigo lakini gintu gekega giakore tamwi amoiburi anya kwibangera guchieta mwende bono eneri city toko moiburi pore mutigane na Nyasaye mwanjwa tata Nyasaye mwasobene twakira subusubwao kwene byamano ikiagira marika machenu akala teba ngatoni byamano asekera gende yonsi aba mave toni byamano aba maya toni byamano ro mongnari kora tikwale ngale tatu mya no kwalinge ono twakira abna kirori inkeye omongna tigire abana na abatu ko tata Nyasaye na bonsi abamwabo bagate na indo balende byonsi tata Nyasaye byo mongna gwento kora atigirangira abana ba yembaro na abatu ko mbabita bokiye go itrase kinguru cyao usangireka nayo tenene tata Nyasaye rabia akora ko bosa ko ito ja solo ko tashirte so Kristo motoria amen. Gango
Maisha ya dunia hii yapita. Masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe
kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwao watakao kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwao watakao kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwao watakao kulaki kule mbinguni. Akimwarga batebye biamono asogotero kuya Wateri kubesingira obwanchani bw'abalimu ba Minto natebanga tinkumisi tiganjije ina natshali bwangu ntagete korra abalimu b'esukuru ya Nancy. Abalimu bali in this family in Josia mwezi P Ruth very fast James, all of you please come. Akara bakonya gochaiga abalimu b'esukuru ya Nancy, abalimu b'esukuru ya James, abalimu b'esukuru ya Ruth. Monene bwoko nene bia mona senjeri tukeli bia mona senye tinga kichonsi kwa rwa aswa kumanya kumongina bona senyangi aye nene twalentre familia yonsi asama bokao utigaleka wo mugambi obo no mulemi obo waro kere tinga kichonsi kuikara ekero kuna ni woruti na ndenya kane bonsi basoe asuruti wao na kugo sawa setre Yesu mutoli. Thank you so much, Madam Florence Ongambela, Madam Nora, Nancy, salutiga. Pia mwana hao ni wala walimu wametoka Musasa, mahali Madam anafundisha, Madam Ruth mbele na walimu wako wale wametoka Nyachenge. Salute. Thank you so much, Madam Mary. Songa mbele wale walimu wametoka Nyamira. Thank you so much. Salute. Tukae. Mackenzie. Wajakuja. Mr. James. Songa mbele na walimu wako. To salute. Thank you so much. Get seated. Huyu mwalimu wa James wako na welfare aongee kwa niaba ya wengine. Abakwani asirita ya Yesu Kristo njena abana bali baburangi batera bange nkora ande burangi have done a good job no much kora have a small history na rolenda maokuru bakakarara amwaka ne school fees on behalf of Gitare DP through Madam Charles. Thank you. Thank you so much. Nimemalizana kesha Kenya Secondary School Sites Association, Prince Nonkinge, Oyo Nsiangu, Oyo Rispa, Oyo Ruth. Ose igani mapanyete bonsi. Oyo Patrick Nyamate, Oyo Yetaria heri kong. Ni mapanyete lakini esengenje yetaria heri kurwa sande one ligongongera. Oyo nako teban Sylvester. We want to salute Munaba head teachers of this school. Can we salute as we sit? Sylvester Guatomwa. Teba Maknai. Biamano, our secretary, Jen Sylvester, head teacher Menua, Nato Mwano Mo, Sanpo Muchio, Monena, David Yogega Yangahu, Principal Yabsase High School, and all my chairman Marim. Now Arenga Sunday on David La Mirabia Saba Nava Ramadan Nava Isemoke Boss Najaka 15,000 just a look and then 3,000 they gave 2,000 just a son 1,000 shares Majumampia Monopole Sana Kedegra. Biamana Sylvester, you've come good and you watch up here. I want to call upon Nairobi University. Nairobi University,
Comrades, where are you? Nimeambiwa kuna officials wale wametoka Nairobi University. Wherever you are, Kai. We want to salute Patrick because you come from far, mother and diaspora. Can you pray for us? Pole sana na Mwalimu James Sinto asomete kwa Gumbaro na University of Nairobi. Asai James Paul and the family. The secretary yetu. Biamona eseri baga Jebor Kudina Moramose Njede secretary Tobwate alumni University of Nairobi as a James Ontonga a member and an alumni chairman Simeon Arer abwate ga senyingetari kunyara goitaiga igo pole chiaye natuma eke ombekeritora abantu over 100 abantu obonsi members mbatuma pole yabo nandi ngencheri tunalite nabo togokorora kando chinsagete mbuyamono ntore na vice chair ready tigakwa na ile biroge Kimbiamono tigana inchentebe pole singenche chinsa madam genderera Biamono salute. Thank you so much. Ono ekala to weke pressure na baya Mwalimu sana Maria Tander Tinyandika yondo delegate women base takata pole se family yentu acha on Sunday na twanga chairman ne session ndiko twara bali mu abange mongene omunarara tigire abana na bachokoro kendo much Biamana sana no kontera Biamana sana James Nora please come mentor Men Teachers Welfare Association MENT. Asante sana secretary kanisa familia Mwalimu James, Mwalimu Nancy na mwenda wote pole sana. Tunaombea ili mpango ya leo iendelee vizuri. Tunaombea familia ibaki, tunawaombea tuende vizuri. Asante. And you know these officers have come because of you. Nyakundi Melsedek was our officer. Joyce is still a CSO. Oh, we welcome you home. Yeah. Tibarangire timochako kwana bekera ini mwa kwebicha. Igo. Laini. Thank you so much. I am going to respect the one who was the DEO that time so that he can pray for us. Mbuyamono asenge njoli bageli abakena abanene Mbuyamono mu executive secretary abasaba minto abairi mwacha etimo yana yankoba koruse ite ichirega I hope na ane chenyo bakali yabo tuarule po engora ya somo chio yango tomiamie asogo saba tobuati mutindo wa balimu Nyasaye romo chenu twawa kire Mbuyamono asenge ncho yabanene bwao ande Mbuyamono kiara tuomiranira kwalire mongena baba obokorara Nyasaye nkwarengo nande nkwancherete ngachinga kichaye chekire kwalire tigire bana baye bachokoro abamwabo na abairi bonsi twawekira samokao kero morobiri ogenrete genra konyotagana oere buyaiga asegide somobori ito Oyo Isaiah Moma is the BC member buerie orogongorwa nyamache abali mwabe bagosomi boye so he came to mourn with his teachers. My Toto, my assistant executive secretary in the office when I'm not around. Akini lera not around ndindo mugaka ndende igonde tankuna. Oyona Angela Sindiga is our woman representative in the branch. Sabron Wikani has been our BC longest serving BC member and BC who is also alive. Kenya sago seni agendera komentera matuko let us salute and sit. Biamana sana mongina doche tomoaka. We have our secretary ombuye kaine. Pasaja wana wali wanjora ngabo National Executive Council member.
I want to thank you, Nyamira, for having come to condole with us. May God bless you. Evans. Biamono Madam BC, mini Madam Enis, Silva. Bali mwezi mwacha sama gomba ya ngora ngoiga. Kona itu abwata ni sokoleta rambi itu asenke. Otu akire muna Nyamira. Ekiagaro yo muito meri otu akuri bija komo gaiga. No mo kisangia segas. Na hande njense itaso. Ona arodenga esa arwete na gaya. Aba kungwa aba yaba kurwa sabuna. Tali town. Otu atara tambe akitu ataba ngo no mokungu tu arusitio muyasa asale kabire. Igobo no bari gaiga no bakoreteki. Tali bako nya utare town yaria. Igobo no madam bia mona sana tu ajiro kwa ngora. Uno mwana ominto koruka. Tu ajire timu enene. Kurunyamira. Ikara tu acha igama sikana manene tu orokiria sole. Nande tu ago sabanga enkeye nyasai karansororo. Kera go sirio moibori. Nkerigento kere raisi. Moibori okokogombi ngari gariane. Bono tayo goja gokoraki. Goja gokogombia. Italia mayanda manene. Tu abasabe nyasaba obolemu. Ane mwanjira nga ya beire. Omo elio tigandu introduction. Ntebe mbara bitu acha. Mana ukwane genteke mogioka tokole. Ori Matara. Matara William nero tenete Nyamira division etauni Maria Nyamira. Oyo nomo vice chairman bonere chairman teyo. Francis Beguto Benecha. Oyo treasurer Geoffrey Maugo Mwanza. In the interest of time, abana ko sabonya kufuata pashe ndega. Ore email na bara beke gari maguta na bara ni transport go chaka. Tigante bega abantu bamintu. Kuna mura amuro jibune se kogenda. Ntwe gato gote yango mogerembu bali. Bono tuige to de mogerembu yali. Ekiara tu ajakire kuchandu. Mara oshuru ya mentiri. Mara 3%. Ntwe to gote yabanga mheshimiwa William Ruto tigato ile ngora. Na abachume bali to chorete. Omo jumbe oruete ga. Moso merenga baiti ngento kuri parliament ya 3%. Yo komento botaka aseme turuete. Ekere kero ko urwe besa ngikwa mentwa. Obotaka babero mba jakapi. Ndo etu abatometalia bajuko to gambera buya batu oroberi obugima. Ba mayire go ikalia ba kongiro obugima pa. Ono ndoro gosuka mara maguta mentire mara obosi obende to komenta. Siasa tubu toro gitoro jete ko genda buya. Eta que tengo the time eka sirimbi ko buganye no mogero range twesto to ke para toko teba ngo bugimbo bwa koreki Ruto genda ka aina ato tigareti ya sati abaseni mbiamona sana abo bana toko cha to kwa na igo te tebe mbiamano alo igata takarrano bono igata takarrano mugambi mbiamona sana esengenjo mwaruro the way from Nyamira to come and condole with us. Umorisi mbuyamano. Maante no mwalimu tingo kwana magendera gukwana. Oikoyo amakire gosenchenkire. Oseinumukire. Egara to mane gokoraki. Toiwane. You want to comment mangana yo executive secretary as the National Executive Council member Nyanza. Ntena tebanga Ntugu did not elect a tax collector. The president, and therefore, Ntuntobuati, Mangana Ingan Kurusutole tax, Etquaga to Jinyumba. Jinyumba Jibaquaga, Jana and Gotagora. Batonga to answer because we see, Ogana coming in your Bejiaba. Igama and your Batonga to Quagaju. You want to put in your Papa Marigan or I go down Yumba. Keromontona, now we are taking to Kieke. So we are saying no to 3% and a hard tax. To ira ni corona mamboleo. Iria bantu baga purusiwe tax ye nyomba, mwa kana hard tax. Okorana re itu akoreki. Tu arete iru abagi na morana bagaka balimu abana Keromonto. Eba mwensi pinga we say no. To hard tax. Igo mabuna araba so miri songo. Ndota ke timanga na yo moko cha ko igu tuabugiria sirimbe makoranga ki moi moke mwensi puto so kaisika to bakaninga rutanye gazi yago sinyire go senkwari giti
ona bunandi ke yo secretary tindi ko chakeras nera tigato tige atoire ngora muna bali mu barabu ara tomento musara mago to sabe tax to ko chance ko to sabe tax yo tara tomenta kende otherwise konta ke ten ko rabu nta beiga estobiri into ama chumbo ito o korunga innocent obiri momani mambugate grip imoti ona motebi moga kana tebi huga one wowetie gentekyo obuyano bwato mu Nairobi obero lakini agateba na nintigaranche buye kabari bagoteba no I will say no na anda agateba na cha mobilize abande batebe no igomba chumbo yito talibiya lakini anda mochumbo igore jitibiri tukeri ora buna wake kura ndaiwana ine mogwa chino nyene jisimi intuto taketa keno egara mangana ya taxi akoreki asire chinyo bantu bwate biya mano mo chairman and to abere onye to agenda beyond the even time elieta lusingoroku and bwari yo majuki cheno yo mwabonora oyo chamsi oyo mokoyone omo national executive council member mwando kesu apet mokanga chirichinde mbuya mano mwachi na morenda mokatika chikaibwa next time ngocha akimonde ndore biya mano nare gotebanga mburu manya tetema etiko seni ngoro munya kirobu inari gosabanga tware kanisa watangira bange mangwigano zimore nusanga somurero ibanjure kyaye yamena zogo ngima wao no bagengiro
emo kivyone biwe wabeli amata asikanisa watangira bange banguyano simure usamba sumurero ebi meri nebige bikwama asumugondo emoga moyona kero kijamage taganiye nabo igochikanisa mbiro ebi moga moyo ikoga terera bakristo na kubabeza ebi meri nebige bikwama asumugondo emoga moyona kero kijamage taganiye nabo igochikanisa mbiro ebi moga moyo ikoga terera bakristo na kubabeza ebi meri nebige bikwama asumugondo emoga moyona kero kijamage taganiye nabo igochikanisa mbiro ebi moga moyo ikoga terera bakristo na kubabeza ebi meri nebige bikwama asumugondo emoga moyona kero kijamage taganiye nabo igochikanisa mbiro ebi moga moyo ikoga terera bakristo na kubabeza ebi meri nebige bikwama asumugondo emoga moyona kero kijamage taganiye nabo igochikanisa mbiro ebi moga moyo ikoga terera bakristo na kubabeza Igamba ira ningambi yamono asogocha gutsange sio moye goyoiga o my sister inero ekera to ikaranse teiga no tate abigu mwenye macho ambigu itazama aboko manyanga kio mongi no yoiga nkiale gokora pona muna to ikaranse teiga ena mo na inche tuwe bolinga matanga araba na kigo sarabe aba iboli because of time to bwaterane mokale gotoma abana botuko mo especially abana abaiseke mochunga abana sana saa 3 yabo tuko ekera tole patrol ngomo gako monene otometo omwana sigara hell bad to bwaterane to ira abana baite school bacha gotokonya mambia obogi mabua kongire lakini tali ntutu aba kongiri abangina tali abagaka ba kongiri obogi manyomba nechinga kichenyo lirebo igo ira abagaka ngora asenge nchomo gako ina asirete okomo chani okogende moteigoro gototebi ole sababu nabagaka na inulende moinyole ntu asinyete nyasaye toirane ngora totabereranye elinde tosukyobo gimoboiga asenge ncho chinga kitwa ikeire echire chinkongu okone wake elia tata mambi marogoba bochebokie igo bono totabererani ngora nabana baito no baikire chinga kichinkongu totebi nyasaye tobwatesie kimoko genda asamalie tangor ku Rosary Richard Rosary Richard indo mu assistant chief ogaiga asemoli ndemo kama murobikani oyo ku Richard bikani abata mura 11 ono nsirete namba 10 ono kimoko genda ga kimogende buya anene mono tusaberane obwamate weka soboiko obwense asenge nchorwale torwaro okukora kunkororo because of time. Madam Chief, welcome. Yamore no atora samabe yabangina bali basakera gose mbere mona bego koraki bego genda boigo tigantebe pole asogo sirio mongino bikanye wongo ramasani si ndio
Na nje mongino yo na kimbegete yange yiga. Na nje ande na bankonyete ngacha kutoka kindega. Itangan tigambata kimbegete uniform. Ngoro mokutano nyamache. Omodio no kionde sakwete. Na nje ngenda to process. Unanga chiko endie madam yane ya kionduso ya rarete. Nganche ira na nje ngakinani olerwa. Sawa sawa. Oyo ngokwana ngoro kwa Beatrice. Beatrice ndo mo senior chief onye cheki. Unanda ina sabali baga ntaketa kwa na matangara ale isana ale rio moro sabrocation chance chone oikachikora ki oikabando le batando chimambie monta weto ndenga chief oyo iga chetanga ncheti. Lakini rende nakero mondo ikokora ki omoikerani. Tiana arwe full story omongino yeta ike ya monta ragenda. Mongino yo nje na maete kana ara komara my mata imro nyomba. Na agachire minto aliyo nyamota. Nona mumanyerete. Kabori mama ngakiwa no mongino mumanya ine. Agantebye kana ara gosome school. Kisumu Girls. Nona chiete nkamenya mwabo. Bakango bomenyo nkamenya. Igoba no mongino tansomere ti mama biara atakonyoro masasa akabaita gokina. Bakore tamaya. Nje kina tanga nje na nkore tamaya onya tanjira mama biara some nje kanga tingolati. Tindi bunandaiga. Welcome Madam Chen, karibu. Ndake tuko kwane point ya mo ibere. Bali mu bana balira amangana barerire batebire nga kiuchumi ya kongire batebire nga kibatageta abantu bakore kwirende lakini nebuliri nga ki batebye abali munga abali muna baro bali bagotify abana batiye ko batify. Kero kimbakwana. Uchumi yo kama manyete. Ako batenga maandamano na inu mwanja omontoka iru power siaro abgato authority moe chinga kichia yakore ki akore meremo bari wanjerwa sawa mbiyama na itu akorire igomine tugatebia bari muga egente getangani abwana atoko tebia omwana okirasi itikare skuru twa moira chiko somio mwana tigato koreki tigato someri abana kali nandi barushia abana bayira yarari kiro chingiriga mwaro tinga twa to mwari mukorura korura ro chingira which is really bad eto ko abana bakoreki bato someri bato rendereki abana baito bakorira point tari bari mu boss bagokora abari mbari bakoreki bagokore bitande bibire kanaki bire bibe omwari munatogetega obwato mano kirasirenga kirasisa no isatu kirasirenga na kimano ratwa mano ongo sote klasi sawa engane endera mario nyuma tatara gendera ko chiabo tobwate Madam Chen nchokwane ndato omokuborera no ari gatia sangina taraika kobono nataka gotebe ngore nene ase family yiga ya mwabikani aba murasi mwensipi esa location ya Burangi division ya Nyacheki esa county ya Nyamache amone sub county chinde echiachaga iga sengencho yomongina mura ama NP igotware gocha mapema lakini muna madam atebire Madam Anarin omodio kionduso bali mumanyete mwachire chi prayer bandi ora abegeiri nande kanisa te yataragenda ochire katoliki orandiri PH orandiri kera so orandiri bono madam oyati moke wikeria twarangaliwe macha ensinga minyoka moroberi ngatoji ko eni madam kiegera no yoita wana kwesa county yete ya Nyamache no twaringana Madam Beatrice kerali ne pigipigi omboli ngoboiri bwa omboli obikanter ko genda na matebi ngo chande twaminyoka matanga ande machi masuri alia omoga konyanko nko eni wale ngenera no mwana oito wana no twaminyokire ko rugo mogambi obina gocha nabwire na musireria twaminyoka ngomongina morata ko eni gwa tutaraika igonta gatotebia abana baya bachukura abamwe abonsipi family ye ngore nene ekiegere yanyorera matemo akonyero mongana ya makweri akio saba natalibo
ama ene familia yeiga yanyorera matemi ya makweli akonyera omeng'ana lakini rende etogosoma mariko ng'ang'ana rinde ndio rikokorekana Nyasaye bono gwetera saa iyo abo totebe ng'ore nene nande Nyasaye agendere koremia familia yeiga esa marieta njeni yobesh endo mo senior assistant chief onyoera supplication bono madam oyone nate bosira tiko mwali baga kya kwane omakwali kanyabaganya Biyamona sana tisire tiano obo mame ande wikana ngoza bo mame to gosira abantu bo muchobikani pole kugwa monase gosira kumongina na rosiri ni pole tuachire gasogota ba muna pole wanyoliru asa marieta ngor kuchapa skikopi kauza assistant chief mazuri supplication acting chief pass central okoba yechi sana ende kugwa tre achiza chako erere to gukwa na kende atavira pole. Thank you so much, God bless you. Senior chief karibu sana. Dakika moja tu kila ni peane DCC. Family na nje wana achire mbate ya ngale nene nja samali tana para mausa orule omo senior chief alikiamo kama aso mwana Mario ni garo yo minto omo ngina ananya moita olima gokoro saromengale bono nko sinywa igawari ombugata batata gaiga ombugata isokoro cyana magokoro igatwache kuri family ta epole muno mugambia kwa no yo mukwana na kwana beri krianga tolenda abana no bwa mate bwa nyomba na bora butorengereri sana igoro mugako ndi gamino gatimo nginoye akamwako moro kidogo tu abutole bigoti lakini finally akengenda oyole my immediate neighbor na endo muntu gwe family asengencho abangina na bagaka mutara manyana kitoko na goikaransa chi family me tokwane tomanyanga abangina lero taliyo goitwa no goikaransa twakwana diganya saba seni sengenja bana bana obale twatabira ngore nene na ende tikaturwa maskani asikero muntu ra asikerogo na endo ide chinguru. Thank you chief. Let me recognize my DCC ambaye ni Mabeya kuja tumo Elibaga samalieta yangoro kwa Daniel Yondabo Nyakundi seitonya ali bali masaba ana kabero mu DC kalitaya na inde nibwate gasingo barase county ya Kisii ndo waziri wa Public Service Administration of the County in the Office of the Governor. Yona chicha singi ndio koleta pole yane na pole kulusu itunya magesa bantu ba minto bana ba minto bose na bange barima odote ko tebanga pole uswati minto yo kombwatia nere sabroni abwate sabroni royo yole ne morote ngaki kiandeta makweli gale all over kujise tumuino gale go Itania lakini analenga linga baliko bara ba minto na inde ba manyete yanji chenge gerro boirio aje gerango bera ande tindiko genda mapema ngora bande tindara yo minto mabea mukambi na korole mukamba tole nikora benda bono linde naleko batenga pole na ihule to gukwana bali mumba kwana bagambe bakwanire na inde bakolere ngati tusika bagambi abale chigasi nje tindi mwana siasa lakini bongo boli nganye dia serikali ya national ya to achibesa ocha county tokolera abante gas itobo bosa tutariko mabisima tutariko hospitala tutariko irama lyo gochinya kitali ekaro mugambi ito simbara tia saga sainenga ngurara malyo gochinya kitali itokenga na wate chibesa ebintu binde bikoleke abasabira mayenkeye ende pola saya abeire lakini muire ngani ni mweka abeire igare kirase sawa na ino pia mwana Morani Nyabiti district. Reverend Getana James Mopasa Josugo Kursawaridia Ezro Nyubiri Kanyango Korani mission ya Bini. Pastor Emily Makori Nyamware district. Pastor Mungare Bosco Emosi
Egerton. Sawa sini abasandi bamintu. Biyama. Ngane nene ase chonsi no wale mungu cha senkiga wetira soko siria umongino mwanjwa. Ono amangana mwaiguru na tebi nkore ngabere ero mochango pamoja no korandia. Iyo ndoge kongosa yagera na irianyika no muntu gukwana ukuri mukogenda. Ono nabage gonsinya. Aya abagwate bimbarabi abagwaga tebiri imbarabi egero imukokore ngaki ogende. Na inde kwa makogenda kwasi mungesani nere busia. Ikine kikiango siriyuka. Tarikende kiangosa. Nara yumurisi angosa yagera na irianyika. Abori mu bisora mo ngaki aye tokumuka ankani. Na bondo amaino kirire. Abana Nyasaye entoto ko babe no asinga incho litukiriga ne nyangi omungina ande wikesi kumano sana. Montoyo mukuru Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte igarenge amida yense ya Faransa awe koba umurai wense yo igakwane teringana muri tegerera biya. One of the happiest moments ever is when you feel the courage to let go of what you can't. Tima tsemwe kulingana eri gasomo nwe songo. Lisi nande mwachakire kuoga. Oh no, abongo sinyonga abantu nyabante nke balisi bana bachaka kugamba ngokwana. Sereri mulisi kutokurawo. Biyama. One of the happiest moments ever is when you feel the courage to let go of what you can't change. Nkia mine te kerago teba yega. Engane kera ya kore kanire no na so much. Okonyoranga omongino sinyira so much. Abangina murage chu mwaganya point yaera. Okonyoro omongino sinyira so much. To konyara komogorora. Ege nto korone kemo. Onye ne nyumba nye bagane kabiri. Beke to tega ndaba kaigure sieke. Omo igore kurumu ino murango ndamenye nayo menye kurumu ina. No menye matuka mange. Eki agero nye asinyire ngokuoro paremeki umutige. Onya ko ingonya kere mambi onya kurwana kere mambi. Eki kiabero tanyale go chenji koranaki. Mbai gweti. Ekoranaki. Etige. Ono mongina nara iraria. Omongino rie kerara ire ntomoboki. Gora kinta eta gote family ngaki keri kiabeire bono. Ege ntoro goita bana kiabeire abasongo atenga we move forward. Etabu kia bakuki. Abakuki. Pasan koranu mangor ko igora moy mai kiyo. Habakuk 3:17 and 18. Kisimitia kama pasana janganyone chiwate mpesa yoka bukunjiko bere. Aroi gore mpesa chonsibuge confirmed. Hata masisa nchibu ngora numwangu sana koba. Ikanasa na pasta abubo no igwa bano igora. Ibu nego teba 3:17 and 18. 3:17 and 18 ego tabaiga. Nonya na boigo. Ningo kere omonene. Ningo kere. Ninchingire Nyasaye ole ogotoleka kwane. Ninchingire Nyasaye ole Nyasaye oyoro monene. Nyasaye oyoro monene. Nere chinguru chiane. Nigo agokora amagoro. Agokora amagorane. Amangobuna ensune. Nigo aguntaria ase ebitunwa. Aguntaria ase ebitunwa. Biane igoro. Ase omoteria. Akora tigekyo. Igwa. Everything may seem negative to you, but focus on the Redeemer. He will provide joy in life. Mangano na bara onchokeka. Ebi ntombi ko sarike asomuchi. Lakini Nyasaye oyo koru chinguru. Ola abantu chinguru chirichiko ba ogosemeria twegure bakorokanga akamunyama karga rokwe nsune mumate nsune
Wakaka wali mora nsu nengentoki. Itako wabuna kwa yeko neyo. Nsu nene ngabi. Ngabi o mate kere ko tinera magoronse. Ke koimo ke motugoro. Wako yero mo inawe segai. Nga eme chando ne ba so muchi. Ayebie ko monyene na be kunyale kana ko gwato mo chando. Lakini meyawe kerora arengere nyasaye mo yale. Omo chando ni ronchoke omo mogoko kare na karaso mabwao. Bwana wa Nyasaye. Kwana alingana Daudi asirabu ya Saburi 94 Mungu kia 19. Saburi 94:19. Yate bangaki. Ekero enkoro yane ere nowe chando konge. Ekero enkoro yane nowe chando konge. Okoremye kwa konge ni gogo nkongia omoyone. Okoremye kwa konge ni okongia omoyone. Ine abantu bekigambero ere kolekanu mbabwatane naye abuni goba bakorenta obokomu ase ogonchorana amachiko. Iwo wana wa Nyasaye. The comfort from God is never like money's because it touches the heart. Okole mikwa Nyasaye ochia saba antaba kolekanu bali bakole to kolekanu asomonto oyo Nyasaye ochikolemia Nyasaye tali komole mimuna mwanya bantu iga komolemia okole migogo ikabaka ase nkoime omonto manyanga ki Nyasaye kwa ni amo nanche ne bakira solo komo ngosokande kurwaro lakini mwanya bantu gago chugo uterera ekera go uterere kwa kagera na ki anake ngokonya kangochi lakini plan ya ebo siga no gokwe na gai mwako ananza wagambi bakwanire wano lioli mwana kote ulinga tako chore serikali yusi nishingi mwale kogenda otemba chete senga ki oyone tuwa nyori abangina muna mokari ndero tuwa monyori mokamonyora owa nyori wano wika mwa masikani baka kule kia etanero wika kore wano kawa masikani anda baka kaba mora nini mogo siria bantu kutanga mwana no kuna anko yana mo oyuda na to target akakuno ne siringi ya tara kora tara ese ngenjo yaki Nyasaye tari kore mimuna mwanya banta kore mie riyo mo chandoro bosyo riyo kore dari tangani Nyasaye okari kiri tiri sabu bosyo manya ki oyonko mo swala liga au mero buya wana mutu aebe amangana yakode ngaki amanyole mara lakini muntu kawo gosindigise mo mwa ma tenjana nere wewe kaile botuma ngona kinga kile kwanda heri ayenkwa bwata mais iwo bana wa Nyasaye para philosopher okokunga Ralph Waldo gawo tebaiga bad times have a scientific value and those are occasions a good learner would not miss. Those are occasions a good learner will not miss. Ayone goikaste koremete. Okoga nyomba man tingo obasa kuri ole biteru byao omwebo monele. Omanye enseyiga tinga bityalire toza kuwe kange. Eso ko ba kwande na tyalire bakagenda. Babande bati bakwande bati. Ndo kagena anke kagena peyo. Bana mnesa soma ndo abada. Make sure God's Spirit leads you in your thinking, in your planning, and your doing. Because after the lapse of 24 hours, you shall have registered dead or alive. Better be led by the Spirit of the Lord. Ama kweli usomo kimabwa hiyo wakanaka. Manyama nikio kwa chesa kera wakili. Wana wanze kiga ngago sama maambilio. Nando mato kule na kwa na boko mosoka tingo solo nami. Yeye nakia kwa nale moyo. Ago sama maam. Wana yero tali ko sama yeri itu ko no spirium. Na itu ko mo bara.
ikiana aero mata ki inche ege tokende ndetema ne nkuru nyaro biamole ke njibu kwa ne pon jimo ge jibu sana ama tene ge token kolye ne nkuru nyaro gan ndisete nyara ne kubwa na manya kubwa bande maraire ege tokete ga ke plastic imu no tambo kama cha uchenjeka aliko genda sabali au uchenjeka agawe na manya na ba ya sana bali kanya ko bota jibe so yimu ali mu akoli igama tena ngo chabale ama tena ngo chabale o ke ngo swali yangu na ngabe kwa tike ngo kororo ngo ke ko ne korre ko na jego ani e kuma tinga ga kina tata ne ko igo ga so ko ngira no mo ma barde igo bana banya sa itu ka seri tuko manyanga nya sa na ako ga netie iwa Alexander Pose ni gari a poet was a journalist to America nera gatebaiga every day is not a day to master but an adventure to experience itu ka serinde tali dia ro nanya o sokono mo dai buse igo mo sokoni ka seri tuko o manya ngai se agara o tu experience na ngai se kiuchi la kwali or mo kwana le kana wana manya sa chinga kechi ne chingong ama tanga garo chinga kichons ne chinsa chons ege kuro ge bana chinte mo ina so mo ina ira obere mo chiri me tinyebe tango tire ko ngaro kundo ngaki abanda ba kuro na ngena matanga ga taki ba dia matanga ra ma kuro na man makani ngatari segira moga kondre ro kene Urumu munori ararete abantu baraje bakwaye niwo. Soma baba. Ina bantu akabe emo isatu. Uchisana emo. Nyasaye. Tata wo moneno ito. Yesu Kristo. Tata wa mabera. Nyasaye wo kole mi wonsi. Atogiwe. Bakatega amina Maurice. Nyasaye wakore myoko nene Nyasaye wa maya ai wendoki obo nene ekiale ototongete natoko nyakurara chimbe benji kodaki nchiro chakiro mundu lakini tena asibionsi bio kakana so biko bese bibe tataye maki amina ekianya Nyasaye nero manyete igo bana ba Nyasaye. God is the source of all comfort to us in all our troubles. We may feel so down and think we may not service. Our Father is always with us. Abamonga bane na so bisi mo abantu bagoje kurugishiri bakachisaruti. Kora rengeri saruti ire bichara byose birambuge. Yomore. Kagwa ke saruti to sabera namaya. Ikiagara Nyasaye re nigara Nyasaye ito nonya ni didi abande bakto barete ngaganga atwagenda kuchinse. Igwa bana banyasa kebungom kirabu yeko kunga Zaburi 35 sonango Zaburi 35 igona linta teko genda soko jokora 35 ekebunga kama goika baba ayo monene engere lya abantu abo bakwengeranya mona inche Ruania abo bakondwania gendera bogoli enguba nengaya imokonkonye ayorute abantu abo bakombwa timo na gendoki esimisi onte ebya somoyo ne nicho motorio omo maraika bo monene abe okobaseria akunye omasunde okobwata abasiri ewana abantu abo bandekeire oboleba engenchende tayo nabakunyire irima ngabasiri obogima bwane kolende obosiri watiga kobanyole barabi mubasokano tigere baba kanyero mongino ndemo gotirimo kali kuro tanga inega okonya kuoma no kuri bichara akayo nkorro wa kiranse
Nkono nyakanchi ko makonya ondana rati kata ngai porku. Topataya mongena mata na aku misano kunya kuega bende mawa ke. Ngarapa arata to mono ne senale buci mangana na juga kora ka montare bucias. Nara kinene bacu ra yakolo ke. Yara tengi topataya mongene bacu bena ya tengeri ko. Egen to poro joka nya sa ta ko de. Ta ke tegiti. Ekiagara iga ko minyokachi ko yo ege ta cho tegero monton jira chuko. Bangina mata bara ke tinga ki pas da bono into ka to ka na baga ka na bo. Baga ko de ka ko da bueri. Chuko subale ngombe mo. O ko ore ngombe ri ko mo chana. O ko wa chama o mi. Isa ko ba mo o mi kuma mo no ka sto ko ba mo ko mo ni yo. Menyo ko mo na ki ka kita ta ba ga ko ari ko. Na ko a che ngalo. Ni ngombe na ma tu ni timano. Ngombe na ko ari ko ira. Lakini leo abantu le kore moyo. Kore moyo. Pago kore abantu no. Ekiaga minara no kotera toba ngatiana kia. Na iwe to saboko. Umo ngana ko mama white. Mama white abande mama kamo manye. Lakini mo tegere ngitamu kiralu. Eko kuga last day events chapter 1 paragraph 2. The calamities by land and the sea, the unsettled state of society. Ali mumanye temura nakima tena mato ko boli kwa ne mo kagera ko boli korot. Bali mumanye temura mora ko nyen ko aka ne aro mwano school fees no boli mo. Ke nakimo kire. Ko mumanye temura boli. Na mana ko no boli. Ni biruge bia mo gaso ba kai tai kai sana chu kai ga mo gaso ba kera maka ka bai tai kai sana chu kai ga sa ni biruge bi ga nuga gen ton ken ta e kera ko ga tia ya mo ninche e ki ora ko ni ko ya rero no ko ba sera na ki ali so mo na ko ya ikiri ba chi ko ten na ba ga ndere ba ri ka ba kwa che ngani na go ri yo kai ga ha ba mo no ri ya Pasti meni juga. Lagi tu sahabat, kira apa namanya sahabat kunet, bago jaga, noni guli tapi nggak main tuh itu dia singan ini kan. Mana ko tangga singan ayam muayo, ngira ni konda semuanya kero, ada timu tiga iga, kuana mangana muya tegere. Ande mono ekere bantu be serikali bago kwani ngana ntaita bantu mura muy mwezi uko chande ko chande ke singi tutayo barana otegerera ekere bago kwana tegerera baba o musingi ese mo guchiguchi pastendiri Tuire burengeri asogo saba eso ito monene bwa banene tige bako nesko biko iranire kiagara inse yerio basemi chande mengere watu chikirenga sonsto wakirembya mono rora lingana liao likurwa gosemeria likurwa kolemia liarure asomosombogo na liaremirie ababasiriri baba uyoraire ugochikweni bulero atwamanyire twensi liatoremirie ekiagara norogendo tuli narora ibiro byaikire togochikoyeria amaliga itu abasisenirie baria bakorera korobono ekiagera na baremiwe igokorera waitu kuya watoretaga iga nekero turasire tokonye asomo yogwancha elyo tunyare gusira abenkeye abo basiriri baba nabarabo banyare kuira asibitakeire narora umwana okire gusibwa ito oyo konya baba asirete asensemo yekisemi mwana no ito na into tigatoso yokoboko asoko gendererie merememi ya baba chageti aso mwana elietagoke ono muyo ito tuanchere babo ase omoyo gwancha na kero yo mate bamina sante as nanda bagitere asking kachino mana watero kuno kwa mabera sana kwa bekirwe nogendo ki ebodi mata abantu mukuri abantu
Etanti kita muy mo etanti karanza no mulu. Ba ri batte ni na ba ko. Ei go ba. Ma ko de ya. Ma ko de maya. Ma ko de maya. Ande karanza ina ne la ko se serikali ya ta mira ko. Na ma to bai numbara bai matara kwa. Digo maskanya maya. Una cosa che comunque agli attaccato guarda caruri riscani ando e noi caranze o schegna io mondo ora abbiamo valivamo come che empresa e chi non bangeggio di che chi non vega 92 14 187 94 187 di tangan akan mungkin di tangan kamu anjay mo pernah balik tiga bulan sih mau kalau mau ikut mereka ada sebut jangan aku mereka ada mau sebut manusia ini dia mau kenapa sesisa kenapa kawan apa ini keluar menunggu kenapa kita kawan apa ya betul nggak muka Dikira una bubu ya. Ego. Apa bani itu guys? Mau. Muka tapi semua sih. Ego. Hari ini masih sekali mana manu, mau apa dia? Masih sekali mana manu, biar manu. Biasa apa sih bisa? Kita tempat buangku, agar apa tuh yang coba pada akuannya ada buat makanan aku sih cuma bayar sangat udah sudah dia mau kontra senten di bawah mulut kita senten di itu polisi asuke mau setiap unit kita mau setiap kalau kamu di sekolah pas dia mau juga dia mau digo mau apa nama sekali yang mendesak Rosinja mana mau mengenai tahu negara apa Rosin yang ini digo makanya paling jaga aja deh paling jaga lihat korban betul sih tuh kurang disayang pas tuh aku dia mana orang kawannya saya dia mana apa sini semua orang kami itu apa daya ramai dia mau nyasar sini nyasar bagi pere termongkon cikan nyasar kita kita mau naik mau apa daya ramai dia mau apa daya ramai dia mau itu di baraya family yang tiga daerah itu bukan itu di family kita sekolah jam tua mau disontok sekolah jam tua ya penyekol family yang tiga sekolah jam alesu nang kuatan kita kuimuka ya sekolah jam tiap Mana boleh cakap kalau boleh cakap sisa. Apa di mana mereka? Kalau cuaca jauh lebih, mana kunganya mau disahkan di tempat yang kamu ini. Dia mana sana, dia mana kemarin, dia mana. Waktu ni waktu ya, ego. Dia mana. Oh no. Mau disahkan itu juga ada yang kamu sudah. Cuma ni kini kiat itu. Coba nih kita tarik ke avion sih tapi wajib kita bonus. Karena apa ya bul? Apa tata gue bangkit? Apa mau menunggu mau disuruh aja nara gue bangkit apa kurang? Wajib kita bonus jadi mau. Nara maya kapis. Biar mana? Makoda maya sahabat sesini. Makoda maya pakai ciri begitu jauh turun. Yani ego dia mana polisi nane ochigo jamaat ke bande gede mau lu tinggal tanya itu sahabat sesini mana sahabat kita dia mana makoda maya mana ini bande ini dia beri mau nahu Dapat tu mukti mau ngetua orang bayi di bengencen ada mana bayi di bengencen akhir ada mau karan semua orang dek jaga apa bisa malah kuana mau dah mana nema
nchene ne mono nchene mono makorira maya mwana uri baba rigeti aba chokoro cha injigereti echango cha injigereti mwana uri agendera ko some skuru ya mono makorira manene sawa ito abagitere sawa itawa sini mono sana makorira maya ya mono makorongo ine tigabeke biamono abagaka makorira manene ya sawa sini biamono biamono sana uje kore kebandeke iga moko sokoro mboyo makoro mabu biamono ya sawa mente miaka manene baba chose boy makire manene mo ya sawa itaba sini mono biamono saya makorire ya sawa gitere nanira na moikaranso no mari ngira kai komiga matanga ari repi kwa usambara bako batebi ngane ngiya nane buna nawa soro muate kere kera bagambe muke mwezi nane nyasaye na bama nyitenga no mora aya mwakore nyasaye kere komenta stinga chino ana manene mwakore ana manene ma mundu bagaka na moro ya akore nane sana biamono ono kuchinji tole tuachire gati abono se kebande kiga daito Mauricia toa kora tosuka biamono te ala wala yo tigara ani la sambu ni sani mangana paka sokoro ngoyi biamono makola man ikara sama no bari ko no mukwane ba minto biamono date ko kurangalia upasta sabe egera ngira ni kondo bichase ekana alete familia kwenye beka sama kanya sai biamono ngoro tirate olio to munga yale Moriso tonga yale ngwa to mu ko tanga siwa biamono senge jeli baga naende buna matanga ya gasite ko mongina mura yegete korara wa lepere sana naende nyasawa to konyire wekire litukolio moelio litukolia lero bono nitomire kero tu abato mojango litukolia ngalia Jumatatu wiki ya liga mwambie ito Innocent Oviri ato tomere 10,000 asoma jango na lero ontomere jisiringi chiri bubere asenge jama juma yobono mojumbe na otora monere ane na gente ko tosira na gente ko tokorera mange ko jubasio ekera to konya kumubwate siga ane bona mwate ababe keno asenge ndongeri etiri igabe keno biamono majuma ko nyari jibes munano tomu bwate besa ntate ko korandua chise jane chali yo tomu bwate besa babu bairi bono ntate ko rangaye family liyo mongina ntate ko basabira gani karanse Iyono meko bono wana disi George una okura yene family ko sabe ni karanse bono lero manye ngere family manye sama sekali manene biamono pasta asokora nyupya kora ayurwa biamono pasta asiri bagari dia nata kura nasaga katu nata to kwana kwa haraka ese chomo minoyega alenge no bwango chikasi ni chiane na bana baito na bali mwansi bimwachire asogo kobo mo mame tegentebe igentege tanga ni pasta igo tegententa ngase gaiga. And I confess, inga
tarehe 28 mutinywerete umwana omuntu alire Mariamu yali Miriam Mose. Yes. Na Ben no na Momanyi. Benson Nyabaro. Baga chenyangi y'umwana one umukogoti. Aliri agantebia mama ni gantebia tebio modisi anto beregento. Ngere chali. Ibi chikaralia. Tenego turigere chali ka. Chikasi ni chasi pimorega iga yinchwa. Charles. Aba ngakaba iga. Aba ngakaba. Kuna bara. Korugo Alex. Samueli na musomo abo. Ayenchwa. Okoyo wanenju. Oibodo ali president abagesaka. Mose korubogesaka. Watanga ngaibali. Watanga, urugwatanga. Ngaibali. Korujaje. Wala parodi. Marode mono. Abantu bajaje ngaibali. Ijo represent. Wam ana bali mami to bali apana tebia. Apana mami to na tebia. Tega rango. Ko na mole ni. E family ko na mole gari tega. Ayo mo mame Samueli ngokora kwade lakini tiganda rangeria momuromo abo mura momuromo abara abanta baya inchuoje abanta baya aibono tata Ayebono tata. Tabe ngane moyoka. Sabere. Bemana siwa kono riwa. Musato minto kono le to tirare tento avere fuoco. Quando tiro. Tiene que ir para. Baba iguane. Piama aiche Samaria tankiara korokwa oyo muamurande nchamoke kanda tewanga mbiyamona wase mwezi wali mwacha wakera mwana mtoko eli semoko enda muganda biyamona biyamona se ekwele libaga inchenda ando tebana incheno yo muamura formate ikenye oyo muedi Maino yo mwabo asenchore iyo na ntona mata vamo na ntona rana to iko muswadi auto gutwa de las manco ndigeredie bana nara lepo mo mame Samueli ora kuruwa bonde o eli kondelika oro kika masali yuti bakwana Okay. Senyangi ya murao minto ora bairi wons paru kinse moye ajiro kwa murao kwa ere abake ile byamono ekiagala makweri na ale store noro gendo tore murao minto tumokire Wenzi ndo tumoke ararira abana bahebya abanda batwaite bonse korugwari gisi enyumbe ya Mwontonga nabo yarenge enyumbe ngiya oyo no mutisi nenje no mukansara former kansara igo taigwa Mwontonga duete igo
Mujoyotore inge mube inge njotwa mwana watu akira na bana bali batigiru na mora na ramasani minto na chete mwebwa tebuya abakoro ba otongantaka nikebwa tabuya koraki ikaona mbuya mwana sontega Mose wote saba. Saba bana. mbuya mwana asa bali mwakirega gasenge jweri ya ndadio mungu na mura mwarorira abantu bakirega aho ukoro kinga mura no muntu miyore hata kama kifo kitachukua sisi zote, lakini Yesu atakaporudi na kuleta ya mwisho, tutaona watu wetu wote. Mama bali barani, watata barani, barani ndo barani ons. Siku ya watoto, wewe toka hapo.
sekererwe amarigata kobaroro amakweli na sekererwe amarigata kobaroro aomi tontomorore sokorone tomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore balabami tontomorore kairi vai tontomorore pasani vai tontomorore amegeni tomorore onyeyo kabiyete naitonye twegenire yesu mwalu nyasaye tomorore nero bomaso msane tomorore elianere tomorore enokunere tomorore abawi bonsi tomorore maria bonsi begelete tomorore tomorore. Siwe na hofu, siku ya mwisho waliolala katika Kristo pamoja nasi ambao tumeamini, tarumbeta itakapolia tutawaona wote, nasi tutasema haleluya, kwa sababu tunaelekea nyumbani kwa pumziko la milele. Hapa hakutakuwa na matanga, hakutakuwa na shida yoyote ile, ila tu kuimba na kuimba uzima wa milele. Sokorone tomorore, tatomi tomorore, mamomi tomorore, banawami tomorore, bairi vai tomorore, basani vai tomorore, abegeni tomorore, onyerio kabegenete, naitonye twegenire. Yesu mwalu nyasaye tomorore nero mubaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore abaru bonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore. Omochenu tate asichinga kichigo monene omonyamabera mange aye watubwerete asomo sarawa amakweli Nyasaye ito ayagotura abantu baito walire chire Nyasaye ito ya Kurubwa Ntonga na Lobikani Tetukora abatokoro mukanga mako igoro skango tabosia alright abatokoro abachon bana bachon budget Nkolengia abamorocha nalete igwe report abamorocha abarabake ebichembeno bya omongina egusira sikoja basio songa mbele fanyeni hivi fanye rumbaro ruone okay fanyeni hivi ono nero leta temalem tramichamale gore nainu kengo ay ebichamal derile okay tote bano inamba yo malipi asante karwa lende karwa okay tote bano ada watu ngoisa to lakini ababa ukana ngomene twanya ko kubarana yo sipango kwa jabusi wana wa mama kabisa kama mroma nene no
Oyo. Amenda Nairobi. Barango hiyo. Bana na ingu muigwe. Abana banyasa mungina nara alio maganyocha kyo nyakwanya olesimi ga wekenye biube kumuranja ga ereke Nini Bwana utatujia wewe, kifo kinatuandama kila mara, ona mateso yalivyotuzidi Bwana, tunahangaika. Dunia nzima kweli ni vilio tu, watu wanakufa kila siku, hatujui tuende wapi, tufanye nini Bwana? Magonjwa yamezidi yasiyopona, kufarakana kati ya ndugu na ndugu, amani imekosekana, Yesu njoo haraka. Tufikapo kule mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo, tutakutana na wapendwa wetu wote walolala katika Bwana, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele. Sio kwetu, sisi ni wapita njia, kwa kweli mateso ya dunia tutayaacha huko, tufikapo mbinguni ni furaha. Aina wapendwa, tusilie sana, haya ni ya muda kitambo. Wapendwa, tusilie sana, haya mateso ni ya muda kitambo. Tufikapo kule mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo, tutakutana na wapendwa wetu wote walolala katika Bwana, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana. Sano kia bitatu batabanga usetali igorioka urene nigo tokoga nyana seme cyane to abamu abo ando mone tobe byasa mauka asinga kiriga ne dakiriga pero baigere ko bakiri no mungina go tirimbo kuchi asengore tato itoba go semeria wetani embereira nekerora ire n'urutu rwao ono mwanjere aba muraba igenya sawo itogwa tumukire kuri mambia singa nchiro ko ngorera tato itoba seseni uba chinguru abo igomo no bachira subusigwa ono tikonsi akore kumu wanje kwa okore aseri ya Yesu Kristo yoro muboni. Amen. Tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele, walolala katika Bwana. Enzini tusahau mateso, walolala katika Bwana, tuishi milele, walolala kwa jina la Bwana kuna uzima wa milele. Naegurense egotokare no mochomu yo se
ase totakogotarinde totagote ase ase totagote totagote and say I'll say totagote. When our work here is done and the life crown is won and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, and say I'll say totagote, totagote.